यार आज आज हम जाने वाले हैं डे 4 ब्लॉग शूट करने के लिए। तो आप लोग वीडियो के पहले से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आप हम लोग जाएंगे, भैया और मैं जाऊंगा, तो दोनों जाके वहाँ पे शूट करेंगे गैस। तो आप लोग वहाँ पे देखना गैस। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गैस चलते हैं। देख सकते अभी आ चुके हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे है बाबा बोलते हैं बिंब समान कमर कांतियुतं विभासित भिन्न पदं प्रभु चित्त समाहित साधुयुतं तव नौमि। स्वागतं गुरुजी, स्वागतं शरणागतं स्वागतं गुरुजी। बोले व्यास भगवान को, सद्गुरु भगवान को, आनंद कंद भगवान को जय हो, भक्तोर भगवान को जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। स्वागतं गुरुजी, स्वागतं गुरुजी, स्वागतं शरणागतं स्वागतं गुरुजी, स्वागतं गुरुजी, स्वागतं गुरुजी, स्वागतं गुरुजी, स्वागतं गुरुजी। स्वागतं गुरुजी, स्वागतं गुरुजी, स्वागतं गुरुजी, स्वागतं गुरुजी। महादेवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कमीना है ना, वहाँ पे लड़कियों जाते हैं ना, उन लोगों को देख के हंसता है, तैरता नहीं यार। बाबा
जय जय श्री राधे। महाराज परीक्षितले भन्नुहुन्छ गुरुजी हजुर कोही त्यस्ता उदाहरण छन् त सानो भुल गरेर पनि त्यो दुःख खट्नु परेको? किन नहुनु महाराज, किन नहुनु, भन्नु न त, किन भन्दिन, हजुरले इच्छा गर्नुभयो। पहिले बाजी के भन्नुहुन्छ भने पापले नरकै लान्छ, सुन्नु है कुरा, पापले नरकै लान्छ, माफी हुन्न कसै गरी, एकदम मुखस्त गर्ने कुरो। पापले नरकै लान्छ, माफी हुन्न कसै गरी, पापी पाप गरी मर्छ अनि भोग्छ मरी मरी। सुखदेव महाराज भन्नुहुन्छ माण्डव्य नाम गरेका एकजना ऋषि हुनुहुन्थ्यो, आश्रममा तपस्या गरेर बस्नु भएको। त्यही देशका राजाका घरमा चोरी काण्ड भयो राति। ती चोरले चोरेको तो सामग्रीहरू, ती पोका पत्यौरा सुन चाँदी हिरामती लिएर जंगलतिर दगुरे। पछि पछि पुलिस गए, फौज गयो। बिचराहरू डरले गुवा गुवा भए। झिसमिस उज्यालो हुँदाखेरि यसो हेर्दा ऋषि आश्रम छ, भित्रपट्टि माण्डव्य ऋषि एकदम ध्यान गरेर बस्नु भएको। ती चोरहरूले ऋषिका आश्रममा त्यो चोरेको सबै सामान लगेर थन्काई पठाए अनि भाग्दा भए। सिपाहीहरू गए, पुगे आश्रममा, सबै सामान पक्राउ गरे। अनि भित्र हेर्दा ए दारी फुल्ले बा ठेकेदार भएर माल चोरी गरेर ल्याउने अनि यहाँ नाटक गर्ने तपस्या गरेको। पाता कसै यिनलाई, कसै पाता लगे राजभवनमा। भोलिपल्ट बैठक बस्यो, राजाले शास्तिको सुनवाई गर्नुभयो, सुली चढाइदिया हो। सुली ठिक छ, माण्डव्य ऋषिलाई सुली चढाउन ठिक्क पारियो। माण्डव्य ऋषि यस्तो हुनुहुन्छ मन्त्रद्रष्टा, तपध्वनि, जुन मन्त्र बोलेर स्वाहा उपस्थित भन्ने बित्तिकै ब्रह्मा उपस्थित, विष्णु उपस्थित, शङ्कर उपस्थित हुने गर्थे। आज माण्डव्य ऋषिलाई दुःख लाग्यो, पीर लाग्यो। हे धर्मराज, म कहाँ के गल्ती भयो, मैले के अन्याय गरेँ, मलाई सुली चढ्नु पर्यो, तपाईँको न्याय व्यवस्थामा गडबडी भयो। हातमा लगाउनु भयो जल। धर्मराज उपस्थित हुनु पर्यो। खुद्रुक्कै धर्मराज, मैले के पाप गरेँ, मलाई किन सुली चढाइँदैछ, मेरो पाप र धर्मको लेखाजोखा हेरियोस्। हवस् ऋषिश्वर, हवस्। ए चित्रगुप्त हजुर, यहाँ पल्टाउ, खाता पल्टाउ। धर्मराज चित्रगुप्त खाता पल्टाउनुहुन्छ, छिटो गर्ने। लाखेस लाखेस आयो आयो, क आयो, प आयो, फ आयो, यी म पनि आयो, माण्डव्य आयो 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 आयो। पर्खिनु है, पर्खिनु है, पर्खिनु। यी भेटे, तपाईँले बालक कालमा खेल्दै जाँदा एउटा जुकालाई छेडी मार्नु भएको रहेछ, हो याद आयो? त्यो त हो, त्यो त हो, त्यो त हो। बस त्यही पापको तपाईँलाई दण्ड दिनका लागि यो सिलीमा चढ्नुपर्छ। चढेर तपाईँलाई ओर्लिए हुन्छ, अरू केही दुःख दर्द हुँदैन। बस यति नै हो। यो कथाले हामीलाई के शिक्षा दियो त भन्दाखेरि, आम्यौ फालरी काटी जाबनुहरू जीवनत आम्यौ अज्ञानत अथवा अज्ञानत কিবা নয় কিবা নিশ্চয় ভুল কৰিছো হক। যদি মই ভুল কৰিছো সেই কথা কোনে জানে? আনে নাজানে, মই মোক চিনি পাওঁ ভালদৰে। গতিকে মই মোক আজিৰ পৰাই তটস্থ বনাব লাগিব। মই অমুক জাগাত ভুল কৰিলো, মই অমুকত ভুল কৰিলো, তমুকত ভুল কৰিলো। মই যদি ভুল কৰিছো হক, মোৰ মনত আছে, তাহলে মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। এয়াই এই কথাৰ সাৰ মৰ্ম। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै महाराज परीक्षितलाई त कस्तो भयो, किन नगर्नु, मैले पनि तपस्या गर्दै गरेका ऋषिलाई बित्थामा मरेको सर्प लगेर मेरो के गति हुने होला, मेरो के गति हुने होला? आउँछ नि त मनमा, आउँदैन? हामीलाई पनि त लाग्छ बेला बेला। भनेकै छ
पापी पाप गरी मर्छ अनि भोग्छ मरितरी। हो कि होइन भन्नु त? यो कथाले हामीलाई यही दियो। हामीले आजबाट प्रतिश्रुतिबद्ध हुनुपर्छ। हामी जीवनमा कम से कम भूल गरौँ, कम से कम भूल गरौँ। एकैचोटि भोलिबाट साधु हुन सकिँदैन मेरी आमा, त नहुने कुरा हो। सनै सनै प्रीति, सनै सनै भक्ति, सनै सनै मति, सनै सनै गति, बिस्तारो 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 बिस्तारो। अब यहाँ महाराज परीक्षित जीवनमा सत्कर्म गर्न हामी तब सक्छौं जब हामी जीवनमा, हेर्नुहोस् धर्मशास्त्रले के भन्छ भने बाबुआमा हुँदा हुँदै पनि मान्छे टुहुरो हुन पुग्छ यदि उसका जीवनमा सदाचार फल्न सकेन भने, सद्भक्ति फल्न सकेन भने। हामी भन्छौं नि अमुको त लडी मरेछ, झुन्डी मरेछ, डुबी मरेछ, डडी मरेछ, अकाल मृत्युमा परेछ, हामी भन्छौं कि भन्दैनौं? तर धर्मशास्त्रले किट्टानी गरेर भनेको छ संसार